Okul Gerald Nduhukire Daniel omurimo gukurisa enjoki n'umurimo okushemere kuba nigutandikwa ogwo wena orikuteekateeka ngu taine capital erukumara. Ogu n'omurimo gw'orikutaahamu enjoki nobaasa kuziriisa nubwo kuba otiine itaka rihango ahabw'okuba noosetinga ebihumi byawe aha enjoki niziruga omu bihumi byazo niziza omu itaka ry'abandi ahi ziraaze hoona nizishanguriza ebyokurya niziija nizikukorera obwoki. So ogu n'omurimo gw'orikubaasa kutaahamu kandi okakora nubwo kuba otiine itaka rihango ninga nubwo kuba otakwetaaga kuza kureeberera enjoki ez'orikuba nooreeberera. Omurimo ogu nagukorera omu Kakoba aho mu rurimi rwa Mbarara. Enjoki nizituheereza ebintu bingi, nizituheereza obwoki, zituheereza puriporisi, zituheereza venamu, so nizituheereza ebintu bingi. Ogu n'omurimo ogu ndikuteekateeka ngu buri muntu weena akaabe nayejumbiramu ahabw'okuba n'omurimo gutarikwetaaga ngu osiibeho bwanyuma y'okusetinga ebihumi byawe nooza aha mirimo yawe endiijo kandi obwire bwahika noija noohakuura obwoki. Nagira ngu kuyatandika omurimo ogu tarikwefuuza. Okugura obwoki obu tubuguza omu miringo etarikushushana, hariho obwa kiro 2, hariho obwa kiro 1, hariho obwa hafu. So kurugiirira obu orikuba nooyenda noogura obwoki obu aha beeyi enungi munonga. Yanja kutugambira bimwe aha bimubaasiise okuhangarira omu murimo ogu. Kuko abantu bakatandika kubucupura, abamwe nibacupura obwoki noija kuza ogu obugure oshanga obu wagura bucupwire konka obwoki obwitu buri aha mutindo ogurugwe. Obucupwire n'obutarisota. Obucupwire nibakira kubuteeka bateekamu ebindi ebintu. Abamwe nibateekamu shukaari, abamwe bajwanzyamu ebindi kuko abanyarwanda murikumanya ngu ebintu hati ebicupure bimwe biriho. Nduhukire Daniel yaenda rukeereza obuhabuzi na munonga abo abarikutiina okutandika. Ahabwa TV West ndi Senyomo Gideon.